tak jaga amanah, kan? Dah tak boleh jaga, suruh turun tak nak turun, kan? Duduk atas kayu macam beruk kan. Kalau tak boleh turun je lah, kan? Yang kau pikul pun tak terpikul, kau nak pikul banyak lagi. Dan menipu orang, ya, janji yang bukan betul, tipu, bohong. Mana orang tak sakit hati, kan? Dan suka dipuji, ya, ini pun penyakit tuan ni. Allah. Sayyidina Abu Bakar ajar kita, kalau orang puji kita baca apa? Ya, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Tu kalau orang puji kita. Ya, bila orang puji kita kena baca apa? Ya Allah, Engkau jadikan aku lebih baik daripada apa yang dipuji, dan jangan aku tersumbat ke neraka dengan sebab pujian ni. Ya, sebab orang puji kan tak betul, pum, kita berdatang riak, ujub, terbalik kita wal-ayazubillah. Dan suka dipuji oleh orang. Sebab apa? Sebab hati dia ada orang. Tapi kalau hati dia Allah, apa dia heran dengan puji orang? Ya, orang yang ikhlas, ya, istiwa uzzami wal madhi. Tu tengah dia bertakrif ikhlas, ulama buat adalah istiwa uzzami wal madhi. Sama je bagi dia, orang puji dia pun tak rasa apa, orang caci dia pun dia tak rasa apa. Sebab qulubuhum ma'allah la ma'al khalaiq. Hati dia dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Kita letak hati kita dengan makhluk, itu kita bahaya betul. Lebih bahaya daripada telur di ujung tanduk. Bila kita letakkan dalam kalbi kita makhluk, bukan Tuhan. Mulalah dia cari orang puji terangkat, orang tak puji dia marah. Jadi mana dia menyeksa diri